Tam dehqonchilik maydonida. Әттегенде дадам мені балдырла ойғытып әтті. Бүгін мен естіге бармай, дадам білән білә езіғі беріп, тағамға ярдәмлішіп, бұғдай орышып бердіған болдық. Нәвір акам Луруны көріп, нахайты хош болдum. Bilemsen, мен дадам білән білі трактор айдайдыған болдum, dedim Luruға. Мен дадам білән комбайн айдаймен, o traktordu mu çoğ? Dedi Luru ulapla. Luru meni toxu katikinin aldığı başlap geldi. Va, bu çücüler nemi degen umaq? Bu en çoğu, dedi Luru çücüdün birini körüstüp. Tuyuqsuz motorunun avazı anlandı. Tez-tez bol Luru, dadam bilen tağam bizni taşlap koyup ketidigan boldi. Dadam bana motorunu qozgatqan vaqtda traktorunun aldıda turuş xatar ekanligini aytqandi. Dadam meni көтүрүп кабинкага чыгарып койду. Кабинка игез болганлыктан сәл корктум. Lekin yanılı hoş болдум. Мен Луруга, "Эhtiyat кыл, трактордун алдыда туруп алма", dedim. Мен тракторда олтурушка амрак болуп калдым. Dada, трактор айдаш тәсмо? Тәс эмес, фақат үгүнүшү халысаңла. Dada, трактор айдашны сизге ким үгөткөн? Dadam үгөткөн. O çağda мен сенчилик edim. Undaqda mən əydəb baxsam bulamdı. Dadam məni tizida o'ltirg'izib, rolni tutqizdi. Mən traktor haydadim. Etizlikqa kelganda dadam traktorni to'xtatdi. Nima degan jimjit, ha? Anlab baqa, shamolda bug'doylar naqshi etyotidi, dedi dadam. Buni menga dadam, yana sening buvang o'gitib qo'ygan. Dadam bir tutam bashaqni qo'liga ilib kuchab azdi. Andın pölüvidi, qo'lida faqat bug'doyli qoldi. Bir tal bug'doyni chaynasang, agar garaj qilgan ovoz chiqsa, bug'doylarning pishqanligini bildirdi. Garaj qilgan ovozning chiqqanligini dadammo, menmo angladim. Dadam menga bir tal bashaqni ko'rsatib, qancha tal bug'doy donchining borligini, har bir tal bug'doy donchisidan bug'doy unib chiqadiganligini, biz yeyotgan bolkoningmi dal bug'doydan yasalganligini aytib berdi. Buğdaylık naiti çoğun bulup köz yetkisiz idi. Ben dadamga tögü taylaq bulup aldım. Bundaq bolganda texim yiraqni görələyittim. Tağam kombaynni haydap keldi. Kombayn közümge kichikli göründü. Kichik emasken. Traktorga qaraganda töt təssi çoğ ekan emasmi? Buni Luru haydayalaydigandek emas. İşlayli, dedi dadam. Sen bana yardım qilgin. Bug'doylar kozupkaga tushdimi, tushmadimi qarab turg'in. Kozupka tushqanda biz bug'doylarni ambarga yutkaymiz. Ambarda bug'doylar tog'dak dövülüp ketgan edi. Luru ikkimizning bakli yomishib o'ynag'imiz kelib ketdi. Mari, Inna va Emililarmi keldi. Anam bilan Lulu hammam bizning bug'doy dövüsiga yomishib o'ynashimizga qo'shildi. Ammo bək yiraqlab ketmasligimizni topildi. Bundaq bo'lganda ular bizni qo'g'dab turadi. Taqqa yomshish boshlandi. Men Luruga, biz hozir qumluqda, dedim. Biz hozir ekspeditsiyaga aylandik. Men atrat boshlig'i, dedi Luru. Nimishqa doimo atrat boshlig'i bo'ladi? Ehtiyot qil, ko'shma qumga kirib ketma, dedi Mari. Ushtak yılandan ehtiyat qilinglar, dedi Luru. Ushtak yılan emas, shaldiroq quyruq yılan, dedim men. Mari tuyuqsiz yig'lab ketdi. U beshidagi chashqusqushni qumliqning ichiga tushirib qo'yibdi. Voy, qumliq emas, bug'doy dövüsiga. Biz Mari yordamlashib chashqusqushni izdishib berdik, biroq hech yerda topolmadik. Bug'doydan bolka yasaydi. Qaraganda sen bolka uyga kirib izlab baqsang bo'lgudek, dedim men Mariga. Onam bilan Lulu hammam kulib ketdi. Marining yig'isi teg'imi adab ketdi. Biz yana traktorga chiqib o'ltirdik. Lulu menga yonchuqiga liq ilib olgan bug'doylarni ko'rsatdi. Bularni cho'jamga beraman. Ular cho'qim xo'sh bo'ladi. Qo'liqimga bug'doy kirib to'shib ketgan edi. Men qo'liqimdan bug'doy unib chiqmasligini umid qilaman. Haqiqatan bayram bo'ldi. Biz bug'doyliqda o'ltirib, mayda pishirilgan sabzi qalamchisi yedik. Cho'ng bo'lganda menmi traktor haydayman.